Ceritane wayang Jawi Praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong sinta anoman cancur tumandang ngalengko wis dadi auhu obong gede apa nih yang gede jroning praja
negara alam Kodiraja Ratu Buto Rahwana Raja gawe geger nolong Dewi Sinta Anoman asing ketek putih Soan paman Sinta dijak uleh aku nangan Ibrajit lan Patih neng Anoman ora wedi gede dalah ngalang kodiyo bong atau kok dilo waao podo mati dongko omah gede kabeh dadi dosa muka nangis gereng-gereng iyo ae ya iyo iyo ae iyo ae ya iyo 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 ae iyo ae ya iyo iyo ae iyo ae ya iyo 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 ae let's go Matur Subadun dari ceritane Rahwana Raja Anoman Obong
impiannya indah di mana muridku apa budak panjang saat kau berada di sisiku. Gimana? Banyak berkumpul dengan sepi, berarti diriku kembali. Di sini ku tahu mampu akan mencoba untuk menanti dirimu kekasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milik KB Walar.